Sebab itu koloki macueri tasik dia tahu farallu fa ya irisang abati batoran nasik dia tahu. Jakam mana tofusa na ya cueri na facue toki mancaji fusa. Makanya sebelum saya membahas mengenai pesan Luqmanul Hakim lauki anakna lebih riolo loka palatu kaki niga sebenarnya ya Luqmanul Hakim. Pak maaf tu tengkalinga caritana. Bahkan namanya tercantum di dalam Al-Quran sebuah surah yang diabadikan oleh Allah yang dinamakan surah Luqman. Tomak lebihkan ke hadir, Luqmanul Hakim termasuk salah satu di antara umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja nak caritana fuang Allah Ta'ala kulana akurangi sarikuam menginancaji contoh konabita nanya yamanana umakna. Karena itu Al-Quran di antara isinya Al-Quran kisah umat-umat terdahulu. Yero kisah umat terdahulu engkaduan rupa. Sisang umat madecegi sisa tahu kami nama jagi. Makanya tercantum di dalamnya kisah-kisah para nabi, para aulia, atau masalih. Sisa lewat gijakna, bansana Fir'aun, Qarun, Namrud, wawanna Nabi Lut, umatna Nabi Lut, itu tahu majak manang ampina. Jajiero madeceng na rampe fuang Allah Ta'ala wat dingaman ya cueri kalau toki madeceng. Ya to siaro masalah na rampenga kipuang Allah Ta'ala sebagai peringatan, maka de makuni ancajingan na to makwengi sifatna. Jadi Luqmanul Hakim termasuk bagian dari umat-umat terdahulu yang sudah diakui kesalehannya oleh Allah. Bahkan fuang Allah Ta'ala sudah menjamin keselamatannya. Makanya na rampengangi fuang Allah Ta'ala kisana kolana akorangi nabita dan nia umakna sarikuam mengikoloki salama acueri fanguluta Luqmanul Hakim. Tomalabikan ke hadir. Maka dari fuang Allah Ta'ala kolana akorang malabi wa itqala Luqmanu libanihi. Maka dari Luqman lauki anakna wa huwa yaizuhu nafangajari wi. Jadi fuang Allah Ta'ala cerita ye. Maka de Luqmanul Hakim lauki anakna wa huwa yaizuhu nafangajari anakna. Ya bunayya, anakku, la tusyrik billah. Ajak lalo gaga pak duai fuang Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Majepunna apa duangi sai agau bawa maraja. Jadi to malebihkan ke hadir fapasanna yang pertama Luqmanul Hakim loki anakna mancaji fapasamana ngiloki di umatna nabita koloki salama pertama-tama ajak lalo gagal lo mapat dua kifuang Allah Ta'ala. Fa yetu to mapat dua ewe fuang Allah Ta'ala igau bawang. Bayangkan ilopona dosana. Rufa tahu bawang igau bawang liwat lopona dosana. Apalagi kau fuang Allah Ta'ala igau bawang. Coba garek pikiri kiwe. Fuang Allah Ta'ala paleki dale. Fuang Allah Ta'ala maleki anyam-anyamangang. Fuang Allah Ta'ala matur iya mananna kejadian yang akan menimpa kita. Fuang Allah Ta'ala padisingi ki, tapi manang kabiasa tahu engka nasa padisingi wi, engka nasa maling idalle, engka nasa maringi papenya mengrilai ne fuang Allah Ta'ala igau bawang ya sanna fuang Allah Ta'ala. Fakada khabita amaluhu rutu mana de Cina. Namo maga fas sampajan na tahu namo maga fat na menri Mekah, namo fa puasa Senin Kamis. Maka si pakasiwianna tapi mapat dua kifuang Allah Ta'ala fakada khabita amaluhu rutu mana de Cina. Inilah yang diperingatkan oleh Luqman nak akari tutu lalo ko ajak lalo ngufak dua fuang Allah Ta'ala masolako. Jadi inilah yang perlu juga menjadi peringatan besar bagi kita.
Ya foje iro sompai berhala pada samana nabi tak mungkin dek nagaga. Ya. Tetapi yang mengkhawatirkan bagi kita umat selengi amma nama pak duaki na dek na ifahang ngalewe. Ini yang kita khawatirkan. Amma nama solan ni akidata lesse ni fale akidata na dek ni ifahang ngalewe. Biasa yang kalinga seji salata kumalasay nasa fangunranna ajwe lasay ko yefa nawat di sauye ko joka ko malapasangi manu masolan itu akidata masolang akidata biasa toy runtuk seji salata maka de maresa-resa ibalancana minri kionro nangga makarama nah satanya toji yaro yonre marelau fuang ala talamato ya yaro nasa fuang ala talamato yonre marelau aga minafau nasa yakko engkamu adaleku mitamu idece manang anakku le suka sisyo ko konrongi mapat duaki ya mapat duaki ya apalagi kok magere bembek memen nih ya biasa ki runtut tahu aga nafau nasa sifungan na engka ye cici kue malomolomo dalekku sifungan na engka mapat dua ki lesen ya te kata tuh ya sifungan na utiwi iya gagaewe engka bangkuku sifungan na utiwi salama kadena kan kak musibah ay mapat dua ki tatuangi bangku tak dibandi puang Allah Ta'ala. Tumalabikan ke hadir ini yang mengkhawatirkan lukma ku anak nana amma adikmu fahangnya lemu nama rutunnya akidamu masolang akidah yero anakmu dewe termasuk ahli ibadah pernah memasuki di kampung yero kor kampungi engka fongaju kor kampungi sudah menjadi tradisi di kampung itu asal melo itama kor kampungi tawe pasti masih dekai menurut keyakinan atau kampung ero yakode nasidak ka korfong ngajuewe engka matu abalak melok kena ya mungkin engka politiki pertama na yero lo malau yero wasile na yero sehingga na fetauri tawe tapi sudah menjadi akidah sudah menjadi keyakinan atau kor kampungnya maka de upana na de muat berangi pasida kamu cede gisiaga gi korfong ngajuewe sebelum masuk engka matu melok kena ko tiba-tiba ya rona anak muda tamayewe boleh saliwa kampung ahli ibadah ini mataru-taru ilo tama tapi jaga ilawa kifajaga kadang di desa wacaki tama tapi ini demi kebaikan kita sesuai keyakinan taidi kue yakode tasidak ke kue fongajue engka abalak matu melo kanaki maka dia rona muda we di afu je gagaku ya utiwi de to gaga di utiwi maka de rofa jage paku bani fale nasaba de sisa tu gaga tatiwi de to gaga duit tatiwi lalatan atas sidekangang maka de aga ya saya sidekangang ilalengi maka de sesuai dengan aturannya di sini siapa yang lebih duluan sampai itu lebih dulu juga masuk antri to tawe tama jadi carana asidekangan ni lalemu falaba ni jolo dua yare gatal du tau tama nampak ko tama to iya mapakutongan ni macetong ero nak muda ini ya dia na pahang yalena maka lesen akidaku na sabak na percaya ni ero bicara na te kada ko dia masih dekang kakana ko iya akhirnya dia masuk menurut riwayat yero anak muda setelah meninggal dunia dia masuk ke dalam neraka kenapa nasabak lese akidana dia na pahang yalena mapak dua maka de lesse ni fale akidaku nasaba onange mata peku koro bicara na tawe maka de kode muasidaka koro ngajue engka tua bala matu kenako inilah yang mengkhawatirkan kita semua makanya to malabikan kayak hadir hati-hati persoalan akidah innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha yaitu fuang Allah Ta'ala furadena dampengengi to mapat due rialena wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha nak dampengemua fuang Allah Ta'ala dosa-dosa rilainai apa duange liman yasha risesena na fueloe jadi itu to mapat due dega agak dampena maka de fahangan na anri guru tafat tafsiriwi vega yasa dega agak dampena
maka dai yero to matewe rigo engkana marutung akidana mapadua nade nang kana toba na mate furade gaga adam pengen dari sesena fu Allah taala. Beda dengan dosa yang lain. Yakko dosa-dosa lain na fafole tawe assalam matemu tawe rigo engkana seleng de to nama solang akidana yakko fura icala koranaka tamamua matu kolalana suruga akhirna yakko fura ni facingi dosana. Yemi ko mapak dua tawe akan kekal di dalam neraka di gagak dan pernah. Ia mua yak kotui na sadar boleh mas safari tapi mengkalinga cara maka dewi leseni fale ya akidakwe toba imagati itarima ni toba na mati yak dam pengesatu dosana yak kotu mo fina toba. Yemi na yasa de gadam pengena yak ko mati na de nang kana toba kang irota salana. Aja perifariki toba. Ya, amana de nato sempat toba nato mati. Jero biasa pego wiro jama-jama makwe ngero toba ki magati. Ya. Yero idi keyakinan tau masalengi de gaga pafolenga ki guna tolaka ki sukara sangadina fu Allah taala. Yak ko masuk marek ko malasa ki fu Allah taala marelau de na mariga to makbura tapi aja nato makbura yero si salaiwe si bawa agama ewe. Ya. Maresa-resai balancata arelau kiki fuang Allah taala aja nak kifuang ngajue aja kibulue aja nak kiki batu marelau maka de walami perantara magi naku ki romala perantara ini langsung marelau kifuang Allah taala. Jadi magati ki toba kang nyata salah tak ko biasa ki papule go makoro maka dai itani bawa maku kwewe ya aja nana to mabela mala contoh yedi maku kwewe sekarang bulan Sulkada maka de kogi ula tacifi magi nasang tacifi nasabak na cifi dua katoba ada idul fitri kemudian idul adha. Idul fitri Syawal bulan Syawal kemudian Sulkaidah kemudian Sulhijjah jadi munri tangga ula Sulkada maka dani ogi ula tacifi jadi de na tugaga lo mapego ya kula tacifi. Ya, maku kwewe kosong jadwal penganti tasik disedimi. Ya tasik disedimi. Magai nasangi maja ulat tacifi. Naka dia majaya pak boting aku ulat tacifi. Nama kasipa ya ko boting na tacifi. Ya. Padahal itu di dalam Al-Quran inna iddatas syuhuri indallahi isna asara sahran. Ya 10-2 ulan na pancaji fuang Allah Ta'ala. Di antara 12 bulan itu minha arba hurum. Di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah. Engka apa ulang haram. Ulan nafaka lebih fuang Allah Ta'ala. Nafaka lebih bangsa Arab beriolo. Aga yero. Inilah termasuk bulan Sulkaidah. Sulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Tapi nasa tosi ogi ulam maja tacifi nasang dia kalau mapego kula tacifi masola to kida ta ko mapakwe ya kong katau masang yalena gara-gara eso gara-gara ulang na kannai musibah na masola nariko na pegau ijama-jamangi itu bagian dari musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tomalabikan kayak hadir. Jadi ini pesan yang pertama dari Luqman, la tusyrik billah anakku ajak lalu mufadwe fong Allah taala. Inna syirka la zulmun azim majapuna apa duangi agau bawa marajai. Yang kedua na pasangan Luqman lo ki anakna manca jifa pasamana lo ridi ya bunayya anakku aqimis shalah fakedei sampajangi. Jadi perlu saya sampaikan ini pesan yang kedua dari Luqman. Setelah madicing akidata yang kedua tafadicingi fakasingiwi sampajata aqimis shalah dirikan salat. Magi na yang kedua na pasangan lada Luqmanul Hakim nasaba iena sampajangiwi menurut nasengi nabita onro na sampajangi ku agamaiwi ya pada fade onrona ulwe kiwatakaleta itu sampajangi jadi itu onrona sampajangi ku agamaiwi pada fade onrona uluta kuwatakaleta biasa kita runtu tau jok kade galimana biasa matoki runtu tau tuo de gaga ajena tapi de panang kato runtu tau tuo de gaga ulunna ya
Ko makare te maga gamana to de na sempajang akada bani fada-fada to de gaga uluna. Ya. Tuoga kira-kira agamana orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Kalau Nabi mengatakan agama diibaratkan dengan bangunan, as-salatu imaduddin, yero asempajangi onrona ku agamaewe, kalau dianggap agama sebagai bangunan seperti tiang bangunan. Coba nih, kong ka bangunan tarutung garetian na eta narutu to bangunangi. Itulah sebabnya Luqmanul Hakim memasangkan yang kedua nakmu pada cengilada pada cengilaloi sampajamu. Sampajang yang kedua napa pasangan. Nasaba iyatona tu fasabaranna awwalu ma yuhasabu bihi min amali abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama-tama matu nafarissa fuang Allah Ta'ala sorimunrinna fuang Allah Ta'ala di antara amalakna atewe as-shalah. Sampajangi famula-mula nafarissa fuang Allah Ta'ala. Fa in wujidat tammatan kubilat wasaira amali yakko madece mui sampajanna tawe suku mui sampajanna tawe kubilat wasaira amali itarima manang idecen na yerosesae. Fa in wujidat nakisatan ruddat wasaira amali ye mo yakko sampajanna de na madeceng sampajanna de na suku sampajana dena beres ruddat wasaira amali tertolak segala amalnya. Perlu saya jelaskan hadis ini Pak, engkau mana salah paham angka to salah paham aku maku itu nasa mas sampajak bawan ni pale nampak taruh ni ria majak mana ngiro sisa mas sampajak dena na puasa dena na seke majani ampena ko bali bolana naseng asa pertama sampajang yang penting beres sampajangi beres semua. Perlu ta paham fatimpa na dicengi falawana go majae sampajangi. Makanya yang pertama-tama na farista fuang Allah Ta'ala sampajangi betuan na ada ko madecengi tonga-tonga sampajana na mode mu farista sesae madeci mana nitu. Jadi dina wadi to makada madeci sampajana tafi majae ro sesae. Ya kong kata fa sampajana majae ro sesae de patu na madeci sampajana na fegau mi sampajangi de fa na fa sampajang. Iya. Maka dia Nabi taman lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tasidahu salatu indallahi lamutga. Nigi tahu de panari lawai risampajana papole gau maja si bawa gau munkar lam tasidahu salatu indallahi lamutga. Yaitu sampajana to makpeng itu de patu natarima ifu Allah Ta'ala. Jadi casi cocok yaitu kofas sampajat totonga-tonga madece sampajana nampadena beres sesae. Makanya fuang Nabi tak mengatakan pertama na faresta fuang Allah Ta'ala sampajangi asal madecing sampajangi na pacue mana sesae na sabat temangkin yaku tanah yaitu sesae yaku beresi sampajangi. Makanya Luqman memasangkan kepada anaknya yang kedua nak fakad de laloi sampajangi agaje tasapa asampajani dece lino dece ngahir tasapa tafakasingi bawa ni sampajatang kamana kulalan na sampajangi. Nabi pernah ditanya, akhbirna an salatil maktubah, surona fong Allah Ta'ala, ta carita ngeki garee, tarampe ngeki garee mengenai sempajan 5 watue, sebab 5 tu sempajan na file fong Allah Ta'ala, ada duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Magi na ye 5 sampajang na suro ki puang Allah Ta'ala yon roy mas sampajang magi na tanya waktu lain na fitte puang Allah Ta'ala. Nabi pernah ditanya ini akhbirna an salatil maktubah rampenga ki surona puang Allah Ta'ala mengenai sampajang 5 waktu. Maka di Nabi ta pertama salat duhur menurut nasengi Nabi ta puncak falana afinna ranaka setiap waktu duhur. Jadi puncak falana fina ranaka koloroi. Namode na loro mafallato. Fa yakoloi banding ka falana afina lino ketimbang afina ranaka luar biasa falana. Yaitu waktu na ifancaji neneta Nabi Adam pernah malaikat Jibril meminta kepada Allah fuang melok kak malai afina ranaka
utiwi kolino pada lopona karomaiwe loka pano ikilebo natanaiwe. Maka de fuang Allah Ta'ala yakumu pano Jibril kolebo natanaiwe afin naranaka pada lopona karomaiwe ancuru ilino lolo lisa. Ancuru lino lolo lisa. Akhirnya malaikat Jibril meminta, maka de maga fale yakofada na lopona batun na karomai. Maka de yakofada lopona batun na karomai mufano kulebo na yewe tanaiwe, tidak akan ada kehidupan di dunia. Dia gaga tanah-tanang, dia to gaga tau tuo, dan tidak akan pernah turun hujan. Begitu falana fin naranaka. Maka de malaikat Jibril maga fale yakowe lawi fadamua bere-bere lopona. Ya. Nelawi fada bere-bere lopona. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Ala ni fada bere-bere lopona mu bisaiwi kifetuetasi nampa mu fano kilino. Ya, yenaro na fano kilino na falenna kilebo na se die bulu sisa mina falenna langsung ancur yaro nange bulu le sutoni yaro afiewe kiles kiame manganna kiranaka rumpuna mani monro kilino. Jadi rumpuna mitu na fakete matunu kolino yetu afin naranaka. Bayangkan enggak refalana afin naranaka. Tapi menurut nasangnya Nabi tak puncak pelana afin naranaka setiap waktu duhur. Makanya nalorang ifuang Allah Ta'ala itatonga sampajangi ya kolorowi, maka de insya Allah yakko batul-batul ifas sampaja tawe nama dece sampajanna furade nanre via fin naranaka harangi nanre afin naranaka. Jadi kalau kisah lama ko falana ironangi afi mafalaiwe fakasingi bani sampajata. Ya pas sampajangi harangi nanre afin naranaka yakko madece tonga mui sampajanna. Magatosi fale yakko asarai. Nalorang ifuang Allah Ta'ala to mas sampajan na file ifuang Allah Ta'ala watu asarai. Yero neneta Nabi Adam si bawa Hawa menurut riwayat dia melanggar larangan Tuhan di dalam surga memakan buah huldi persis pada waktu asar. Asara itu neneta Nabi Adam na tergoda oleh iblis beserta istrinya memakan buah huldi persis pada waktu asar. Makanya maka di fuang Allah Ta'ala tetongangi sampajangnya riwat tua sarae yakko pas sampajang itu ngatonga tawe furade nanai fakabilim pilih ko setangi. Makanya itu maka di fatimpa na dicengi falawana go majae sampajangi di itu na fakabilim pilih ki setang yakko tonga-tongi madece sampajata. Insyaallah di nana fakalonto-lonto ki setang nalitutuini fuang Allah Ta'ala fole ki fakabilim pilih na setangi. Makanya dipilih waktu asar. Maka de magatosi fale yaro diturunkan ke bumi terpisah dengan istrinya selama 300 tahun si sapa si bawa binena. Nanti dia bertemu terakhir di Jabal Rahmah. Ini pertemuan pertama Nabi Adam dengan Fangulut Hawa. Yero watuna turu kilinoe terpisah dengan istrinya. Nabi Adam di nafaja suju melotoba kifuang Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fuang Rabbana zalamna ugau bawang ya leku. Jadi itu koto pegau dosa le tak igau bawang. Fa ko na pegau dosa ta we ale na matona challa. Ya jiko igau ya ko pegau dosa ta we na gau bawang ya le na. Makanya Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna fuang ugau bawang itu aleku. Wa illam taghfir lana ya kodeta dampeng kapuang lanakunanna minal khasirin, saya akan menjadi orang-orang yang rugi. Tulidena faja na baca Nabi Adam sambil bersujud. Nanti ada jawaban Tuhan menerima taubatnya Nabi Adam persis pada waktu maghrib malam Jumat 10 ompona Muharram. Engkani jawabanna fuang Allah Ta'ala pacingi wineneta Nabi Adam alaihi salam. Jajiana tu fasa barana yaitu fasa pajang itu itarima tu elaun na kifuang Allah Ta'ala. Iku pas sampajang itu itarima elaun na kifuang Allah Ta'ala. Kalau kita rima fare lauta sampajan nih. Makanya saya ingatkan kepada kita semua, ya kalau ki melau itawe suro ki melau duanga ki sapa-sapa je fas sampajangi. Ya kalau ki sure te melau duang ki sapa sampai ma de cengi sampajanang kato je tau tilo ye lo duanga na sapa to denang kana ita sampajang. Lo patatungi bolana na saparang itu maca. Namun itana fintun na masigi edeto. Naso oh maca gare nasang.
Maca yaro mapa tato bola no birangi sapa ifa sampajangi. Rupa kawing ya anak nana saparang ifa pasikarawa namun angkana na ita sampajang. Mana kayo yo birangi pasikarawa anak tak melo duangang ya decingan na. Saparang ifa sampajang tasure melo duangang ya anak tak. Ya ko pas sampaja dia tarima farelo duana lebih pato dia na sampaja. Coba gara secara logika, ya kongka tahu si babati-batiki, si batau dena bati-batiki, vega kira-kira diperhatikan. Ya. Makanya yemi tu itarima pare launa rifuang Allah Ta'ala pas sampajangi. Yakko pale dena sampajan na itarima ya launa biasa irita kajaja pare launa sebatas dunia mitu bawang. Bahkan bisa jadi pape galimi risesena. Pasadangka iblis itarima pare launa kifuang Allah Ta'ala. Angka dua pare launa iblis waktu na diusir dari surga. Agan elo iblis, pertama panjangkan umur saya seumur dengan dunia. Diterima oleh Allah. Ilampir yang umur nadena mati gangka kama lino. Jadi itu iblis tidak akan pernah meninggal kecuali pada saat dunia kiamat. Pak Furameton elo kufuang Allah Ta'ala panjangkan umur saya seumur dengan dunia. Yang kedua elo iblis berikan kesempatan kepada saya menggoda anak cucu Adam untuk menyesatkan menemani saya di dalam neraka. Diterima juga oleh Allah. Jadi terima farelauna sebatas dunia mi bawang, bahkan mancaji fape galimi risesina. Jadi kong katai tahu dia sempajang lalu diterima doanya mungkin sebatas dunia, bahkan fina makka solam itu risesina nabi itu isai puncak fatanna watuna lino asalang isai. Yaitu ko mangaribi mapajap-pajamofa. Ya kualapai mangaribi taman isa mafatani. Ya kualapa si sewe masuk waktu fajar, mompoi waktu subuh mafaja-paja si gangka mafaja tongang. Jadi puncak fatana waktu nalino yakko waktu isawi. Jadi nigi tahu tu lima sempajar waktu mafatan nalino matu asori monrinna fuang Allah Ta'ala furade narasakan ifatana kuburue makutofa fatana asori monrinna fuang Allah Ta'ala. Jadi insyaallah ku pas sampajang itai dena mafatta kuburuta deto na mafatta ngasori monrinna fuang Allah Ta'ala. Hero kesina ko to mas sampajang. Magato si fale yakko subuh. Menurut riwayat nasangin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu iblis setiap bunga melo mubak matan naswewe nafasuju uluna ki matan naswe. Ye fanakai uluna yakko menre toy matan naswewe. Makanya itu waktu yang diharamkan untuk salat sesudah salat subuh sampai mompok matan naswe menre si pasorongan pesi harang itu masa pajak kira waktu ini. Magai nasaba aku ni rawat suju setange ko matan naswewe na caki puang Allah Ta'ala macue pada garakan nasetange. Makanya sebelum masuk waktu na ya suju setange ko matan naswe nasuro meman ni puang Allah Ta'ala idi suju riwat tu subuewe tandra tau cat tunruk kisetangi. Jadi nasuro ki puang Allah Ta'ala suju mena ki puang Allah Ta'ala tandra ta idi tau cat macet kisetangi iloyoloan kisetangi. Sebelum suju di matahari kita dulu suju kepada Allah. Makanya yaitu ko pas sampajang itawe engka dua asalamakan iwerengi bara'atum minan nifak wa bara'atum minal kafir. Yakko pas sampajang itawe salama ifole kya munafikangi salama to ifole kya kafirikangi. Ko pas sampajang itai itu na munafik. Kong kata ita to pas sampaja tapi munafik ternyata pas sampaja na figo mi sampajangi. Iya, ko munafik itawe aya sa munafik lain di mulut lain di hati. Iya, itu namanya orang munafik. Yakko munafik itawe na fas sampajangi urade na sifat munafik yakku betul-betul madeceng sampajana karena bara'atu minan nifak wa bara'atu minal kafir asalamaka polek ya kafir kange. Karena perlu saya sampaikan banyak nanti orang Islam yang mati dalam keadaan tidak Islam. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak lalu mu mati kecuali mati ko rigo engkamu mati seleng. Jadi engka matu seleng de na mati seleng. Ya terutama ya komadang itawe nak kuragangi setangi palese iro akidata solangi asal lengeta sehingga kita mati dalam keadaan tidak Islam.
Tapi koma deceng itu ngatonga sampajan na tawe de naule pakalonto-lonto ki setangi de tonole palese ki fole ki asalangata ya kotonga tongi madeci sampajangi yaitu pas sampajangi bara'atu minan nifak, keselamatan dari kemunafikan, wa bara'atu minal kafir, dan selamat dari kekafiran. Jadi jaga kita sapa kamana ni ki sampajangi loki salama fole ke falana finaranaka sampajani ya loki nali tutui fuang Allah Ta'ala fole ki fa pakabilimpilna setangi asam pajan ni loki natarima fuang Allah Ta'ala fare lauta asam pajan ni me loki salama fatakafat na kuburu fatakafat na sorimonri asam pajan ni me loki salama kia munafikangi salama kia kafirikangi tafadi cengi wisam pajata as-salatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangi fatimpa na yamanan na dicingi. Makanya ini yang kedua yang dipesankan Luqman kepada anaknya, anakku aqimis shalah, dirikan salat. Itu pesan yang kedua fanguluta Luqmanul Hakim loki anaknya, anakku pakedei sampajangi. Yang ketiga, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang ketiga na pasangan Luqmanul loki anaknya, anakku asurangi decengi ape sangkangi gau majae. Jadi ini pesan Luqman fa pasamana loki ridi, tugas kita asurangi decengi ape sangkangi gau majae. Jadi ternyata bahwa tugasna ustase masurangi decengi ape sangkangi gau majae, tugas kita semua. Kung kabali bola tadi na marigagi faring ngarangi yuk bi lomak birejama. Tugas kita, tanggung jawab kita mengingatkan saudara-saudara kita. Aja tak kada wah taro naik lo masih ge yakko pale pegau kodo sai ko matu dupawi. Iya, yak kita orang yak ko turungi facalana fo ngala nya bayar to madosai na kena na moidi na labama na to. Saya kasih contoh, yakko makapala ki, ya makapala waiki. Ya si bawa mana kita welalan na kapalae. Tapang kasih di tahu lo goro ikapalae, maka dia rosesa iko mato tu dupawi ya komo goro ikapalae, na goro kapalae sabbo tamamana waiye talangi kapalae tanya bawa goro engi kapalae mati, namoi di angke kapalae mati mana toki. Ya begitu juga asap na fong Allah Ta'ala. Ya kuirita tay seji salat tadi gaga jampangi ko matotu dupai ko matotu matu lolongi ya kita orang ina faturu puang Allah Ta'ala facalana na labamana ki idi sini na to matapai. Makanya pesan dari fanguluta Luqmanul Hakim, anakku si boleh-bolehmu masurangi decengi mapesangkangi gau majai. Itu tugas kita, tanggung jawab kita bersama si faringarangi seji salata. Kemudian yang keempat, wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur. Sabara kengi abala tujungeko inna dhalika min azmil umur, si tongat-tongan na yetu asa barakengi say-say gau maraja. Jadi ya papasan na Luqmanul Hakim loki anakna loi di mana to matape sabara kelaloi abala tujungeki mega tu seji saleta yakona tuju musibah biasa gara-gara musibah kenengi na mundur fakasiwianna lori fuang Allah Ta'ala. Perlu rifahang idi to matape ya maka daya tu narik ko napakan naiki musibah fuang Allah Ta'ala yakko to matape ki ajak lalo na to maka fasala ri fuang Allah Ta'ala. Yakko to makan matape nakan na musibah yang pertama-tama bisa saja itu merupakan cobaan fole ki fuang Allah Ta'ala. Ya, cobaan fole ki fuang Allah Ta'ala lo imakka idarajata fuang Allah Ta'ala lo imakka ialah biratta fuang Allah Ta'ala. Coba garek mite fanguluta Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam itu rajin ibadah mati nurulada maka siwiang. Tapi iblis iri kepada Nabi Ayub. Magina iri iblis ki Nabi Ayub. Pertama, Nabi Ayub kaya raya, maluan ni daratna, mega na ternakna, mega anak-anakna, bahkan istrinya juga banyak. Dan rajin beribadah. Jadi iblis iri, yaitu iblis yakong kato makoro,
rajin beribadah, pasti dia iri, dengki kepada orang yang seperti itu. Akhirnya dia mengatakan kepada Tuhan, fuang, yemina mati nulu atamu ya roayu, maka siwa fa mulai manangi, mulai toni warampara sogi ni mega anak na mega tona benina, mana sani rajin beribadah ko makwiro modelena, coba-coba gare pakasiasi wie, tanna pajai maka siwa ngelo kiriko, maka de fuang Allah Ta'ala dena pakoro atak kuayub. Akhirnya iblis minta izin kepada Tuhan, alena lo coba Nabi Ayub. Pertama, seluruh ladangnya sininna tanah-tanahna Nabi Ayub masolah manang. Zaman masolangnya seta tapi maka dapatnya yang mas sampajang mati nulu bama mas safari natuli masolah matu asiwi. Iya. Coba Nabi Ayub rajin ibadah tapi permintaan setan, permintaan iblis, akhirnya seluruh sawah ladangnya hancur. Nampak joka sih Nabi Ayub. Jadi itu setangi zaman itu makor. Joka kina biayu Ayub, aga muala sompai fuamu, silada ko masam pajang asawani maka siwang asawani, nancuru manat saja tu tanah-tanahmu. Aga na fo Nabi Ayub, alhamdulillah, sinin na fa poje na funai